Tlangau channel lo thil thin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chuma chuan actor famta Sushant Singh Rajput thi na case kal zel chanchin le abe bom thuthar omang angte kan ron ti chuak le dona thil tu zong te atop thlenga milo thil sak le sham turin kan ngien le acheu nimin August ninga khan Bihar Sarkarin Central Sarkar nena Sushant Singh Rajput thi na case chui tura CBI an ngen na chu apum sakta a CBI official lampo in he case hi an khoichan ve to don thule ama sabera special team te chu Patna lamakalin finfiana omang angte an la khom tu thu an soi heti la hian Ria Chakraborty ukil Satish Mene Shinde in Ria Tana Supreme Court ven himna order adil sakchu no lani a chu baka August sari zirtop ni hian Enforcement Directorate lamchuan thuzo fi atan Ria Chakraborty hi an kawbok August Nili Khan Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan Bihar State Sarkarin Sushant Singh Rajput case khoi tur hian CBI enroll ngei se an remti tlan thu asoya Bihar DGP Gupteshwar Pandey le actor famta pa KK Singh in biakna po apa hian aremti thu le achulang ang boy puyani hnuwa atlai la a hengin na hi thon ngal ani to thu asoi tel boka chuti lain Ria Chakraborty ukil Satish Mene Shinde chuan Bihar Sarkarin Sushant Singh Rajput thi na case kai hnoi thilte CBI chu tiran lo tum ve ngot chu om lo atia he case chui tak tur po hian Bihar lam chuan halna jurisdiction po an nei mu mal lo ati ve bok Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray po in Bihar State malak dan chu athlop ho lo zona zotin kumnga chung khan mani in ti hlum na case chu voi engzat nge CBI hena an hlan to ani chuan enga ti nge he case a kher hian CBI an ti le si politics thil vekani Keini State chu Mumbai Police lama kan tang zelang ati ve boka Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh po in he case hi Patna Bihar Police tan chui ve to bok ma se Mumbai Police chuan thei to pinan chui ve mek zela atop thleng an chui tur thu le thu dik tak Highland ani ngei theina na chanan kho marpa tur thu asoi ve boka tunkar tho channi khan Bihar a chuan Legislative Assembly nei ani a he huna hian BJP MLA Niraj Kumar Singh chuan Sushant Singh Rajput thi na case soi chuakin CBI thuitir ngei turin ngen na alo siam to bok heti la hian Bihar IPS officer Vinay Tiwari he case zirchiang tura Mumbai lamakal po chu an lo quarantine lo meya hemi chungchang hi Vikas Singh Sushana pa KK Singh a lawyer chuan khoi state ma hian enforcement officer ten quarantine ngai ke shilo he case kal lai me kan hu chuina hi ti khomwan an du wangani Mumbai Police lamin finfiano mang angte an lo thai bo man theinan hun rem chang an dapani hei wang hian CBI chui nge hi atul tak zetani ati mak mai bok Supreme Court lampu in Mumbai Police chu he case an thlenchin report puturin antibok ti chuan atopa chuan mitam tak du thu sam ang nge in Sushant Singh Rajput thi na case chu CBI nge nan chui don ta a he thu adar rwal hian Sushant Singh farnu Sweta Singh Priti ba ka abial no hlui an kita lokhan dele a film hnung bera chanpui Sanjana Sanghi te chuan Instagram lama lom thu soina post an siam ve bok Kumin March ki somhi pani a total lockdown pon ani ma khan Sushana bialnu Ria Chakraborty chuan Sushana bodyguard rin tlak mai aban sakti thuthanga oma Republic TV lamin an interview na hian a bodyguard chuan dil bechara actor chu anuna Ria yaron tela changa a in thlak dang lam na sat thu asoya athil soi beng ver tak te chu heng te hi anni Ria hi April tha kumsang hi som pakwa kha a mo hasak ber na ani a Sushana farmhouse ani nge heta hian engkim chu a control na mai om vekani ti asia thiam thei ngal vek bok Sushana kha invela party changkang tak buat sai ching mi anilowa Ria le achung te ero ina party hau tak an buat sai fowa henga asen sau zong hi Sushana atum vek zel boka chu ba ka Ria u nau pa Shawik Chakraborty po in achian te akoi lu chin bok Ria ne na Europe changa anom le nu chuan anom samlo mel ema chuna te chuan ruma mu in a in khung tok mai china ina na thok tu po in ei tur pai tura tam chin zia a soibok Sushana damdoi tura le sakchang te chuan pharmacist te chuan makti in an ena damdoi chu achak chin awangin a chona le kha an hmu tel du chin thu te an soi chin Ria Chakraborty le chung te chuan office staff zong te chu an thak sak veka ama ngei po an ban nge Sushana kha Ria I poisa bo mani anuna Ria ya telve tang chuan Sushana chung te chu a hmungai tamya lo atibok
a bodyguard hian dot munhum lak a soi nge ria chakraborty hi bial nu thalo tak ni in Sushan hi a chai chaw zo ta ni angle thilmak tak om le ta chu Sushana thi ni Juni Sompali khana in kota ambulance pahni ading ti sha chwa ani a heti lai hian a chian Sandeep Singh eroin ambulance ka police ta kauni in a hmuna om ve ka ni a ambulance pakhat chia om ti ka chiang arwang kha police ten an la tha a ke ero COVID-19 awangin in lama ka oma Mahesh Shetty an Sushana thi thu kha miron shilani ati a nima sela Sanjay Nirupaman komna a Sushana thi thu an shat lai khan Sandeep Singh nem chu chunan ei dun mek thu a soi boxi nima sela anuwa ero ambulance nei tu chuan soifia in ambulance pahni om chan chu ambulance pakhat zoka stretcher kha athat lo awangin ambulance dang kan kol le ta ani ati chu ba ka makle deu bok chu Sushana ruang postmortem tura an chwaina Cooper Hospital kha a ina changa KM Sri le chanbe don lai ani a aya nai baba hospital a ina changa KM khatle chanbe chawa oma chuan tini an chwai mai lo khamona mi te po kha Lilavati ti in an awa hei po hi chulai huna changa minute rukvel chi atlan private damdo inani ani si chuan tinge a haber Cooper Hospital a chuan an chwai tat mai ti te chu zo na lian takani Sandeep Singh soita ka chuan ani hian Sushana thi himbor vel khan a chian thatak anga in chalin hun tina hu ani a hemi chungchang hi Sushana chian nai tak le a flatmate Somel Hokip chuan Sandeep Singh hi a shiat ngai lo thu a soya ani ba ka hian Smita Parik po in Sushana chian thatak ani a ani ero abul ngai vela kala mumia lo thung he pa hi tunge ani a khoi changa lo kal ngot nge ani ngai dan ka nei lo ati thung Smita hian hospital la jok Cooper Hospital a shoi ro tu po kha Sandeep Singh hi ani ati ba ka Sandeep Singh hian athu soya thak dang lam ngun le a aphu sabera alo changna a tu ma in kan me shat box si lo mana ero chian chatak an lo ni ve to chin ani ma na Sushana chia to na hian lar lo khel ve ani ati piap mai bok hei mai ba ka hian Sushana ruang phur tu ambulance driver te chuan Sushana ruang boi som tu ani awang khan vona kol deng khong tak an don na chachin thu an soi Sushana kha ambulance an da ma khan aladama ani khan kalkonga an thatani ti te in an pu'a hengaron call tu number te a hian international number te po tel ve chin an ti bok hetiang te noi kara hian Sushana chu chhum tu Niraj chuan thubeng ve tlema zonga choi chuak ve le ta Niraj chuan Juni Sompali zinga khan room atangron chuakin tuyalama anom samlo mel le bok ke shak chuan zin chu atan enge adu ang ti te alo zota ani chuan coconut tui serthlum tui le balla ti in a changa intura inzo hnu chuan balla ero nakina a ei mai tur thu a soitel boka ke shak chuan chhun chu atan enge adu ang ti a zo po chuan a chang to lo kongka chu chunglam atangin akala kol engma achang thei bok si lo arangin afarnu mi tu sing kan be pok phala kongka chu thei to pa hon tuma be durin minro chil ve bok ati a chabi siam tu kan be ta ngala chabi siam tu akalyam nu hian kongka chu hongin arwang chu kan da hita ani afarnu chuan zai thla a CPR peturin min ti a ma se engma omzia om to si lo ati bok Niraj chuan belle in Sushan Singh le riai te kha an him dun chin he a ma se Europe atanga anon le nu khan enge modang lam chu a omani riai in a chwa san hu khan Sushan chuan engma a e in du lawa heti lai hian riai u nau pa showik le a chan te churon kalin an him tlang chin hle ani ati ve tlat bok ole khati chin kha tun chumata na kanon ti chwa le thei chin chu ni re le mai se le pe ka thothar ngai nom jok nen kanon le thwai don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mu tui vek ule